Ka Khasi Students Union joka nobo sopo area unit. Ha kasngi balang kalai phoi tarik nailar arajar arpuar. Kalayo ban penku buram daga maja prang Excellence Academic Award 2022. Yaki arpu prangut ki kana school joka hima nobo sopo simship. Ki balawan cakmat badyo eka percentage kebahanyo phau shaneng haka kelas 10 syajrong. Haki exam ki badang syudap. Badia kan eka program lapenlong ha Philip Memorial Hall Rangblang juga Southwest Kasils District. Haka bau ba manual badwar uwe niki rirang ba ulalong kum ukongsan. Uba badwar aba keren kum ukongsan ulapan kan mawi ki kana school baka jing pule kamdei kum kajia mare thong. Neha ba kilayo 90% kila de kita ki kana ikbas tatam. Hari kade ka benta ban penlongi ki kana bar ki samla pule bakin penklanya ka jimut jing perkhat. Ulong ru balada ki jai ban riukasi ki smart nishim kia ka pule puthi. Om ban tiplut yaki ki hari ban pule ban long ki ba syempang kata kalak ban kentiu akiba bun kiliang namar ka don ka jinga perap dan ka tiplut bar ka jing syempang. Ya ka jinga lang ha ka sngi la penyaj do ba gilbat hernyang bar ki jing keren na uba forward man nongram uba de presiden ka KSU Southwest Kasils District kumu sembut kongsan ba komandar syangpliang presiden HFU uba kan pam nang do Poldip Tongwa presiden ka KSU Mokerwat Circle bat kiwe de kirirang ba harengkat kajingan dan lang kinahikai bat ki kana school ki balawan basaki berpensit pensengan ya kena ka program khamtam kina kibalang puli puthi ma balai puli pidi bene kan mau ha ba jing puli kamde ke ka ba lese baginya lese ba de jing yang mare tho ne ba de ga ries ne ba de ke mde ba om ba si se ba philayo nyopo persen proper persen la long ne ke jing puli puthi ba barabor hi ke de ke ka ba penlong iki kena bikin klan ke jumut jim berkat lada bangi berokhat kum kijat bendriu khasi ngidei ki beriu ki populie mdei baong ban tiplut handai ni pulie banlong ki beriu ki basem phang kadang ke jing pher na padang ke tiplut ba ke jing sem phang ke tiplut lada fi google fi tiplut handai ke jing sem phang pat ke dei ke bawan na ki jumut jim berkat jupi hakapor ba fi pulie ladang idai ki beriu ki basem phang ki basmuthu bat ki bala ban pensyongnya ya ke jing tip jungi katu kan warna ke jing klannya fi serba ba khai khamtam na kentu ki khna ki banang ya puli bikin perkhat hai kata ke jing om jonga namar hakamu benu ko pola syahidin hubut lada fili song exam pilih le kita ki competitive exam ka IAS officer ka MCS ka MBA ka bakadai ke exam dakan mau ha bantho kasuk ngai janga khamtam itu bio 95% hapo commerce itu li in job in pass bet kijing tho ka written test mo ki khan lada fil apoi si syapat ha kapo ha ke interview lada ki brio ki interview fi kinum interview fi ba fin tiplut kin interview fi kan no kijing mut ji perkhat fi ka khlan pembong ki khan you have to be able to think out of the box pick-up la ban perkhat palat ya ke itu senduk bagi dan gitu ya ketu kejengmun kejeng perkhat kawan di latih tistang bafidan marwai hien pilara email khusnam dakan mau bah utu khusnam umde bapimbu agam sungkai ban peni gitu bapila pas utu khusnam ka ai ke SUV kadi ban pen mau ya lede balo bor bapidi ban pet ya khusnam bapila achieve katu pila poi hatu kan nongdem pila yo itu mau lalong mau jam pila apa yang itu mau jam nang ni syakmat kadai sahama piru ka school ka layarap ka jing puli jong pi layarap ki kimi ki pa jong pi layarap hadin hambut ki kimi ki pa kin dan chubat pi pila li puli sisilong baboni i mene bon bagi kna yo pila li puli sisilong sisen ba pila li puli sisilong ne sa Guwahati ne sa Delhi ne sa kinum dan chu ki kimi ki pa jing pi ka sombet haka jing kwa berkejing klan jompi puli bet MBBS na khaplam doktor jiten ham lana ham semua tenan tunan puli kikna mata ki long su sta hote ki kimi paru na tu hi bikin long ta ka sombet ke ke ba phi perkhat na lade lada phi bi snow hi ham siem banga na klan man puli physics puli be ke kalan physics lada ham siem bi tenan ke literature puli be ke literature lada ham siem bi tenan puli khasi puli be ke subject di pina marba phi dei ban long ibri iba contribute ya la dia shwa
Ka society ni kan session ni ka contribution juga hadian. Hendak lada fi age way lagi, but fi pulih ke bak peace mo tenan, ke bak peace mo comfortable mo cuba na peace mo sengan men pulih. Lada fi pulih ke tu ngai jangan pai di hisya kata ka thong ke bak pi kwa men pai. Namar kam long limited, namar bapun sin kam tam kemangar men cuba. Na yen di orang yang namar pulih doktor. Pas terlepas bahagian, tak ada benda men pulih doktor ke mana men sin nak perempuan. Te ngal pulih dipulih ke bangka kuai lagi. Hendak mentah tapi orang yang ahi sikenti, orang yang pi ngapun ke mesin. Te kalau mutahkan, namar bakadam ke jingkwa, ya fi selu nak tentu, bapi di bendan cuai jingkwa, bapi pulih hati lagi bapi kuat berpulih lagi. Laga fi snow bapi sup ke mesin itu pulih betang itu subjek lelai. Kan namar ke jingmun jin perkat jin pi ke jin pro ke jabing pi kan sampai ni. Pasal dia bila syong kita di competitive exam, bila banjir di subjek you. Hindi ba pihak pulih bitang giging. Kada pulih geography, kada geography ba pila syong exam. Kata lu pas mah, hindi ka pila oi itu interview, ha itu ipor kan kat pau ha ke jengkel ke paling dopi bajong kiwe. Ngasuk kentu ri at least filong sang no kenal pai tai kentin cuma. Nama ba pide bende ibatrim ha ka subject ba pila jet lagi. Mende ba pulih tam pacuong kanam. Hindi pulih kita bukan pro jabien ba pinpoi sikmat ke. Dia kabang akwa pengindia share lani hapreng jumi pengindia pelu jumur pengreng jumi. Kata kalau ba habade pergi thong ki jingtmu lani ki banta jom kapule putih. Ki thong ki jingtmu lani ki banta jom ka education ba kita nawai lani kata kapule putih. Kaban kong akwa ban ringdur bang akwa pengindia phai yang syakisnan bima mansua. Ngakema ngatrai barok ya TV sabang umulung sosotam. Umulung sosotam udai unong hikai kasih habo jongka government boys saya secondary school selo. Ba hakapor bajuku. Hakapor juku kolom ba hakata kapor warna udai unong hikai kasih. Hari kita dunapat kikot kasih. Te kai kaba hakata kapor par kai kaba pasat ke jemu jumulung sosotam kapor. Habo dunai kot kasih kalau ba umsam maaf lalu umsam makaran ba kiwe gede bale gede bantho gijing tho ketir kasih lalu bantho kot kasih regulasi me kuwe jemut regulasi me kuwe karai hagawe sini kaba on ulon ba kalade kapor bangan le hino kalade kapor bangan le hino manga hagaba ula hagaba hadin ngilate por ula peni sibun gijing tho ki potri ki balong kajing hikai nam ta gari kecat gari berkawai. Tika benta ka bang akwa berwarak. Hapreng jumi kena porta kalong ba ngimde syu ban ap manu gini ban le nanta jumi kasong ka thau jumi manu ban le nanta kari ja beru jumi harai ka de ka por bang sim ba ka de ka benta ka jona bangan le ya kai ka bangan le nanta kari ja beru nama ku balong benta I samar ba komander lakran halor ka jinduna ki IAS officer ka jinduna jom ki babun hagi babun ki liang mani hakalang haga sensar kadal haga liam ki bullet milong nani kita ki IPS officer bat punsen ka jabreu jumi ka sanyan te bat punsen kum ka jabreu habang isanyan namar baki don ki IS sa ki don ki IPS sa ki ba lok terbang kinong yala jum tuai jabreu ngisi ka kinyum barang buta lek siliang nani ka jabreu jumi sa kinyot hari ka e ka bangan ka korona ka porta ka pang ta jumi samla kalau bah video dia kali kacingla apa persen ku borom mentasi pensiun dia kaji jumur banang ba manga ngandai we bansong hakli kum IAS officer kum IPS officer badlemba kata ngala man ai kajing sakri babha nak tagari kita perlu nam tagadong kathani berkawai. Our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.